Salama malambi kombongan masalo na puang tu di pakaboro lan puang Yesu tapada salama marampa solanasang. Melambi itu temo alo Senin tanggal 25 bulan 10 tahun 2020 misa. Makure sumanga ki belana liu mamase tu puang tontong pakaboro ki. Na dolo diomai la umbasaki kada maserona puang lamai 1 Petrus pasal 2 ayat misa saya lako ayat 10 la masambayang ki dio olona puang. Melambi to temo ki pudisia ki pakalabi komi puang belana liu mamasemi pak kaboro mi lako kami taumi. La umbasakan kada maseromi puang pena masalo rondongkan. Lan puang Yesu kinai mas sambayang. Amin. 1 Petrus pasal 2 dimulai diomai ayat misa saya lako ayat 10. Ia moto rampanami tumintu kalando paaduan sia mintu sanda pakena sia kabelo pudukan sia kamagalian sia mintu pak palelebeko. Susi pia-pia manedadi la susi duka komi to kaduangi bumbungan masang dikua anna lami polobo landa lako kasalamaran. Ia kemisa dingan mi kumua masokan tu puang. Ia mo mi pentirekei ia mo batu tuo tonganna natibe ia tolino apa pasangan na puang matua ditonno sia ke angga. La susi duka komi batu tuo dibangun mendadi misa banua mempena sia kombongan masalo na tomina dikua ami pemalaran pesuru mempena tuna porai puang matua belana Yesu Karistu. Belana den di surak lan surak madatu kumua. Kutanan lan Sion tu batu petau ditonno sia kiangga. Na ia tu to umparandanan dio kapatongananna tae anna la dipakasiri. Ia moto ia tu kamu mak patonganna mi pake angga apa ia tu tang mak patonganna na patu te kada ia tu batu na tibe pande ia bang sia momendadi batu petau. Sia misa batu katitodoan sia buntu batu mak pamatana. Tunani titodo tau ia to belanna tae anna turui tu kadanna. Puang matua dilampa kamo tu tau ia to mai lako apa ia to. Apa kamu te misa rapu ditonno misa kombongan to mina. Mak parentah misa bangsa masalo sang rapu tau misanna puang matua. Kumua ammi pakalelian ni tu penggauran kapuan na puang. Tu untambai komitasu lan mai kamalilinan mentama kamaseroan kaleanna. Ia moto kamu dolona tangia taunna apa to temo taunna mo puang matua. Tu dolona tang unapa kamamasean apa to temo te di kamaseimo. Amin kadanna puang. Mendadi batu tuo menjadi batu hidup. Tema ladinanungan atu temo. Ayat 5 Pak Basanta nakua la susiduka komi batu tuo dibangun mendadi misa banua mempena sia kombongan masalo na tomina. Dikua ami pemalaran pesuru mempena tuna porain na puang matua belanna Yesu Karistu. Ia temai batu dipake membangun tantu ditiro tu melona. Sia matotona. Moiraka na masuli alinna belana dikua
la dipoparea la komisa bangunan. Apa pole tu batu la dipoparandangan inang matotopi belanna lanane mentodok batu senga sia lananai bendan misa bangunan magasa. Ia tu batu lan misa bangunan tai anna pantan torro sangadinna misa batu tu dipasiumpu batu senga anna urungan bendan mendadi misa bangunan. Tomatuangku sia mintu kombongan tu dipakaborok lan puang Yesu. Ia munala pangadaran Rasul Paulus maapakilala lako kombongan kumua. Ia tu kita to maapatongan to sangarapuki digente ki batu tuo tangia batu mate. Ia moto anta sipatu umpasiumpu katuanta sisola padanta to maapatongan anna pourungan ni bendan misa bangunan. Ia tu batu dipake maabangun mukun dipasi banda batu senga dipasi patu melo anna urungan sia melo ditiro sia ia duka lana pomatoto bangunan to ay akasera pak basan tanakua. Apa kamu te misa arapu ditonno misa kombongan to mina ma aparenta misa bangsa masallo sang rapu tau misanna puang matua kumua ami pakalelian ni tu penggauran kapuan na puang tu untambai komitasu lamai kamalilinan mentama kamaseroan kaleanna. Wah, luar biasa tahun na puang. Ya mo kita tiroi kaleta sia mintu kombongan tapi nunui to sangarapu nasangki to sangarapu moki tu kita to disabu kombongan na puang lata to emandate kumua to sangarapu miki tu kita to disabu kombongan na puang batuananna dipasiluang moki lan misa kasih pulungan dadi taemo annala den pantan torro sia maina misa sangadinna la tontong ki mendadi misa anna ia tu kombongan tontong bendan matoto mamase tu puang. Amin. Mai komita mas sambayang kipudi komi puang sia kipakalabi komi lalu mintu sulapa katuangki belana liu mama semi pak kaboro omi lako kami kure sumanga tu kada maseromi kinanung atu totemo pasake kan puang kimendadi batu tuo unang karan ni tu pengkarangan mi sorongan taumi pasake kan kitiroi puang susi misa kombongan susi misa tahun na puang kumua to sang rapu mokan to disabu kombongan na puang to di pasipulung lan kasih pulungan masalo kurre sumanga pelambi to temo ki pasambayangan tu kombongan jemaat ramah sia mintu kombongan tu ma ibadah ulenduk virtual melambi to temo pakaboro ikamasei lalu mintu sulapa katuanna toruan nambe toruan nindo toruan tomatua toruan nenek toruan anak toruan nampo kamasei puang lalu mintu pengkarangan umpamula minggu kerja yang baru puang kamu laung kamasei toi manda imintu taumi tomatuang kitu menikmati masa pensiun sia mintu pengkarangan kamu puang laung pasake anak ampo lan tanga-tangana jemaat tu mengkarangana masikolana sia mintu apa na posara kamu puang lampasake makuri sumanga akan sisola kombongan tu ma ulang tahun lante minggu ia teh ulang tahun pernikahan sia mintu berkat-berkat puang pasake lalu katuanna kipas sambayangan puang tu kombongan la mengkarangana lalanna te tondok la
lan mintu sulapa katuanna umba-umba nanai menoton puang kamu lampasake. Kipasambayangan lang kombongan atu totemo sisolakan ni umpas sambayangan ni makure sumanga sisola taumi gereja Toraja mangkamelo motu sidang sinode yang ke-25 na dipilih di tono motu taumi menjadi pengurus pasake ten moto lan jemaat rama marasan pemilihan penatua sia diaken tolami pake puang laun nangkaran itu pengkarangan maseromi pasake itu tim kerja panitia pasake itu jemaat na pasake itu tolami tono den nopa na mintu nato sangami dipudi sia dipakalabi ambek mamaselan suruga kipasambayangan ia tu kombongan milan kamasusan o puang kamu la pasake tu Bapak Tinus Toding belana mi tambai kaboro tu tomatuan na Bapak Petrus Toding lamai tanga-tangana keluarga kipas sambayangan tu mintu keluarga tu marasan landu kacita kipas sambayangan tu kombongan mi puang tu marasan didampi lan banua pak dampian sia dio banua kamu puang la pasake Sevi ampona Bapak F Andi Padang tu mangka melodi operasi lan proses pemulihan kamu puang la pasake kipas sambayangan tu Bapak Markus Salamba sementara dirawat di rumah sakit kipas sambayangan Bapak Yohanes Gadi Nyonya Ratnawati Tambing Bapak Julius Dengen Nyonya Esther Sainuddin Nyonya Dorce Tumembo Nyonya CH Dengen Nyonya Matius Ruru Ibu Giring Kalak Suso Nyonya Simon Tando Bapak Prof TR Andi Lolo Bapak Yusuf Rante Bapak Oni Lakbu Awal Bapak Markus Salamba Saudara Geri Dwi Putra Saudara Liliani Oma Keti Ibu Margareta Kobong Bapak Karel Paranoan Nyonya Ludia Kandola Bapak Eli Roy Kapo Bapak Yohanes Elboko Nyonya Margareta Sarra Ibu Matilda Timisela Saudara Naftali Minna Bapak M Pasalongan Ibu Adolfina Tilang Nyonya Hermin Bongga Nyonya Yohana Bura Nyonya Selvi Silambi Bapak Yakobus Pagiling Nyonya Peter Tenna na senga-senga anak patamu puang pasake sia pamaleke ambek mamaselan suruga pasake kan masola nasang lente tanga-tangana kombongan lalu mintu pergumulan na jemaat toy mandai opuang kamasekan ni masola nasang tontong usorongan ni di olo malabi imi te pembangunan na ruang sekolah minggu ruang serbaguna pasake puang pasake tu tau mi ungkarang isia mintu uto pangandoa sia dana yo me jemaat sia pemerintah pasake puang pasake kan masola nasang pebalikan ke masambayangkan lan puang Yesu puang pelabak na kasalangki amin. Salama puang matua tontong urondong tahun na puang ulopian itu katuan salama melambi kure sumangat.